ассалому алайкум бародарои азиз, умедворим ки хуб ҳастен, соҳ саломат ҳастен. Бародарои азиз, бародарои азиз, дар масъалае хостем суҳбат кунем ки ҳамин масъала беҳад масъалаи муҳим шид. яъне ки баъзан оқи падаро биромаданда дар ҳамин дуруно. аз шумо хоҳиш мекунем бародарои азиз ҳамин навори моро паҳн кунен, яъне ки чӣ қадаре ки метавонен ҳамон лайк монен ва комментария бинависонен паҳн кунен, штоби ҳамин навори мо паҳнтар шавад. асоб бина дар телеграмо бародаро. ма навори дигар наворора мемонам, иншоалло ки мара навора мепартоянам, навора дар телеграма мепартоям, шумо бубинем ки мақсад аз рапорт чӣ хеле рафтагиян. ҳамин ду қотиле ки на суратҳошон мебуранд ё акавдодар будастаян, инҳо рафтагиян ба тоҷикистон, ба фикрам рафтагиян, ба тоҷикистон рафтагиян, ба дигар ҷои дигар рафтагиян. обшин бишносеншон бародарои азиз дар киҷое ки мебиненаш, яъне ки ё алҳамдулилло ки уже дароз ҳастанд, яъне ки дар киҷое мебиненшон метавонем ки ин хел шахсиятҳоро даравда огоҳ бутем ки што бара хаскам ҷаҳон пок. бародарои азиз, хаскам ҷаҳон пок, ин хел шахсиятҳоро дарави карда бояд баранд маҳкам кунанд, дар киҷое ки мебиненшон бирасонем. хоб барои баъзан оқи падаро, субҳоналло, мурдахирҳо, ман ҳайрон шудам да бародарои азиз. ҳамин бародарое ки ҳамин ду бародаре ки гузаштагиян, ҳамин ду бародара дар тамоми ҷо телеграма тог хӯрдестанд, дар рамин хеле тог хӯрдестанд. иш мегираш ман намедонам, занг мезананд, ака ҳамин даг навор партофтестанд ки дар ми фалон номер сум партофтанд дар иши хел. бародарои азиз, дар ҳамуҷа ман хестам рафтам, но мутаассифона ман успед накардам дар уҷа. бале ман рафтам, ман успед накардам. ман рафтам уҷа бидан акои бидан ки ман алҳамдулилло занг задам, ҳамун бародаро да занг задам, но успед накам. ҳамун раҳматира акаш буд, аллоҳ сабрш бита, успед шо накам. ман ҳамиёра ҳамин бародарора ман успед накардам. рафтан ё уже рафтан, но фаромӯш накунед, ман ина мегумтон сухани анамо бародар монад, сухани анамо раҳматира акашай, қотилоиш ки гирехтагиян. иншааллоҳ мо аввалаш парвардигор да, деюмаш боварӣ комил қатъӣ мегумтон ки иншоалло ки меғалтен, ҳам дар назди қонун ҷавоб мегӯен. аввал дар назди парвардигор шумо ҷавоб мегӯем барои хуни бародартон резондан, деюм дар назди қонун ҷавоб мегӯем, сеюм анами бародар иншоалло ки айдари шумо медрояд. анами бародар ман намегӯм кияй чияй, но аз дари шумо медрояд. интизор шед, и бародар айқиби шумо интизор шед. и сухани бародаре ки бобои лангари бародар бирасон, чанқа мегрезанд, шумо мерас, шумо ба дари шумо медрояд. дар ки ҷое ки боше набошен аз дартон медрояд. хоб масъалае ки ҳамин наворҳои ҳамира намедонам гирифтан паҳн кардан дар тамоми ҷоҳо. бародарои азиз, ба хотири аллоҳ, наворе ки мурда дар ҳамун ҷаҳа, ҳамора шумо бигирен удалит кунед. барои чӣ мегирен навораи мурдои ҳам бародарора мегирен, мемонен карта мемонен, тои сум ҷамъ мекунен. ба хотири аллоҳ, шумо чӣ хеле инсон шидагиен. як номер мегирен мезанен дар ҳамуҷа, мегӯен тамом ҳамин бародаро ҳамин хел шидагиян. аз субҳоналлоҳ, шумо аз худо наметарсен? ин чӣ рӯз шидагия? ин мурдахирира бина, хоб ҳамин дараҷа касифи касофат шидагӣ бошен. ҳабача камтар аз худо шарм кунене. шумо чӣ хел мардакен? мардак дили ҷигараш, хуну ҷигараш ов шидестай. алло шоид аз телеграм мегиран роӣ мекунан, ака нигаҳ ки ҳамиёра роӣ кардан роӣ накан. бародаро, и бародарора роӣ кайгиян. ягон маблағ, ягон чиз накунин, ягон чиз сумпум ҷамъ накунин. ман ҳамин бародарода худам биромадам ки ако хизмат боша, нами дупоҳа чихтам. ҳарчанд ки рафтам успед накардам, но ман ин дупоҳа чихтам, хизмат боша хизмат даям.
اینا نمرم اینا زنگم زنین برادرو یگم سوم نگذارونین ایو من نمیدونم از کدوم طایفه هن یو نمیدونم یو را پدراشون اوخ کاگیان مادراشون اوخ کاگیان به این خیلی سومو میخرن میگردن دیگه الله اعلم نمیدونم برادر عزیز امردکوی خوب یک کمی شرم از خدا کنین کمی شرم از خدا کنین بچه چه خیلی وجدانتون میگیره بچه ها یوش خشوره کشتگیان شما میگیرین کارتوی خطور میگیرین میپرتوین تمام دیگه سوم جمع کشتین من نمیدونم شما کیین چیین از خدا کمتر شرم کنین کوامی وجدانی شما کوامی ناموسی مردکی شما بچه ببروین کار کنین مردکوی خوب چند قدر خیلی میخرین میگردین از پشت مردم پول حرام چند قدر میخرین بچه روزش میشوه مرگ در شما رو تق میکنه ای برادر عزیز روزش میشوه مرگ در ایتر تق میکنه از خدا شرم کنین به نام خدا برادر عزیز التماس همین نوار مرا پهن کنین ما دیگر نه ما دین خواستم ببرم دیگر نتونستم خواستم همین روز همین مسئله دا گپ زنم بگم که برادرها نپرتوین این برادرها را روی کاگیان یا را بوده گور کاگیان الحمدلله در حقشون یک دعای خیر کنین نو صورتهایی که اول در ایشون دادم همین دتش نیست در هر جایی که میبینین برادرها به یکم تشویش به یکم چیز زنگ بزنین بگین که این نمی شخصیت ها در فلان جان یا زبشون ترما هن براون من بشینن براون در اوجا انا کیف صفوشنا براون دلشش در اموجا کنن دیروز قطعی یک برادر گپ زدم زیستم گایی مهانش میکنه موشین ده زارولیونه گایی مهانش میکنه میگه که پریستاوید کن عبید نگیره نگه که در چی های عبید نه چخیل ای بچه زمین زمان به کفاکی بدروی برای کگده این گپورا میشنوید میگهش که چو واس میگه سلوچیلس میگه ما توجیکی قد بگوش میگه شما میگه چی گپ شدگی شما ده میگه شما براتین میگه شما توجیکین میگه ایتون کشتستین میگه ای سبحان الله گایی در راه مهانش کرده برادرات نمی چشماش نمی تقد اوای چشماش ریخت نمو برادر بوار ای سبحان الله ای مردکوی خوب به نام خدا قسم او برورا رزوندگی نه او برورا خدا نگهبان تو باشه در امان الله باشه یگان سوم پوم در یگان چیز نپرتین برادرای عزیز